malungil itasil sin mora. Al adar ko mosbil tunin metya program ra. Kausischakl. Wila to son marokul ade. Il alsil sin ka ko kulmut mo melekla mo Kausischakl be ra troil. Il gumdas mo club ko tol gire ra bulat il alsil. Al beklada ang ariat kuk subject til om das giren. Tingo telte alim nga sulul mo sabi tunin. Ibay daw mo ulmukwa orgyon lo dasin mo ra Jackson and Rim lupa bo ringi nga kamera nga sulul terong. Balmol mo sabi et bakal kay nga seul lo taw da sweden gila. Tapi kira blue vela. I see. Ma'am Saule Yoel palungil sul mo ka Moses. Tikali audience rigid. Bir rubak tiale tora asylum seekers at actual issue. So lang gumdas hindi ka kadabora bottom line. Mo do yakyul aja kadabora night healing diriga. Kadiri ka mamore diriga ora omduel mo ngir tertu. Ang solvo ko adi tilgi bele otob daw duswe ma bibira information kilay. So lang mang list ng guk mo help para bibira ada lubeng guk mo support daw duswira lubek mo usperingil mo omtokorngi. So first of all atol asylum Tatoram Rigel ak maseng teraad, ilis rabulurir, miram Rigel, et temadak tek morase algarabulurir, et the prosecutor tir, lubet tom guader tir, et mangleb tir, because agagi the reason number 1 race, number 2 religion, number 3 nationality, and number 4 mal common ngirmanga a political opinion. Le betokol belua kajom tora government di kulmodibus le government tangari trigele secret agent tir di ngoigaul di we don't know where he went Argentina ma Chile malo dong liga gid history tir betokol tir amis le maram rigel elmo apply asylum masing aklangar ka mama mal dangerous na under danger magimelingit tangasew mang segid el anga trigal ada ultimel meram rigela o sige segid el anga guk ti understanding na kartiale ulal bos kita adam rigel akpol waseng senda bebir tirel may patangar tiang mangir ra application tirel marael mang tige ma understanding aja kal apply mer kerbe law tidi apply mo ram rigel ending ulugong there's over 1 million of them. Mang baby retira mara legitimately applied mora asylum. Ngara baby retira gukti so real injured tial te alle mo tikiram rigele make money mo biile o ngala gidi kersey el yaka ul marcel yaka lungila reason retir et tigida gmiru bak tigida okmara to mo apply ra asylum ram rigele ngirmange self form ang klela I-589 se immigration form sel tal filling ya government tramigela maskawa 180 days tira maskawa decision in order for you to apply asylum girem physically kiram rigel ya kasi mga outside apply asylum girem physically kiram rigel so lang sumga ma-apply ingire lungila information on molap ngari credible evidence mangarngi askumo ko spera testimony beberar at malgiril credible testimony tigel at ya uriul ka mora interview sel askumo tam deny ra asylum ngari 5 steps ngire mal mo go through ngira rigel number 1 MLD voluntary el mutamorable one. Number 2, semal appeal la decision ra sel association na Miguel, sel government na Miguel mas asylum vetting center. Gire mal semal appeal el mortir. Number 3, kalmut mo ra detention. O ngewang kamo reapply under a humanitarian consideration. Mas nga ka mal soorang ang sir hospital Miguel mang aside from asylum may baska ka humanitarian seguk tara avenues los perngi. And number 5 as kung maldiga aldo ulen etam adi porter kaon mora abulwang. Aknot cheka
agagi dala information ra internet masen ngaral buluwa kotel masisil apply gagi dele ya salum ram digila number 1 kami rubakara based sa last year statistics in Venezuela may 600,000 adra Venezuela ang aram rigel apply asylum. Number 2 are adra Colombia, may 250,000 of them ang aram rigel apply. Number 3 Cuba, there's 218,000 of them. Guatemala, El Salvador, mga 100,000. Mexico, 173,000. Nicaragua, 144,000. Asina, 147,000. Na India, 125,000. Pagmaldi omes sa gigil top number 6, ang maldi South America, ma Central America. Mga suspected pa sa trigel, apply all-time and ngira, gigil decision ra asylum vetting center, I would say majority tira maadra Central and South America. So, tiagid, selle, domes na gagid history, malubeng role ra gagid lurior ra rulaan, kita mal manalik masi Australia mal los per ara Nauru, los per seguir el system le detain at gagid le asylum seekers sa Australia. But to provide the detention center cost, provide the infrastructure, ma security, direct o makartir mang. Again, mal the expense ra Australia. Hindi nga daw kami rubak, el pel mura government na Nauru, hindi Nauru am le request mo say keep it confidential. May gilo urol do mesel report ta newspaper am ringi ya kalmarang. De Nauru am la multip mo say malya ka mo ay sa bulat mo sen telang agim muspe per kamam. Adi criticism ay aldo rin sa abdulaad del detention center na Nauru. And number 1 at maseta na to mal human rights at trigal at it's been there too long. And number 2 to complain ako mal mangita condition. Bigay kita ko ra watch out lang. As kumot marmar belaw except the tiri kita be careful masya conditionable makit el top of the world media ang travel tol merbelaw. Di kung da sele offer na rabigel mail ngayon pala pala si two facing irmang kama ayowela. Ako decide mas accept tiren diak selong erul part ka mo negotiate. Makumda sa belaw dan kirel jump right away leng diri ka ta phase 2. A phase 2 sigita ba global cooling sa elek mo sing telal benefit ta gimngay aral security as a meal provide mas kumang tigal ada kerbelaw for so long ito mas tira timeline kasi kumang kerbelaw el pasa 3 years 4 years namo giriwil multa malartir se edel tungira contract direct el moriaga what you call a surety bond away make sure mas kumang aringiya amo klolul digil mo ya kasip el belaw el handle en sub edel di kolara military Amerigal may mga masurgid. Igigil issue as edel abay mo negotiate. The bottom line kami ruba kak mo sa dirikal tuwa dirikal por all badabla. Di malbator adel belawa tukor ngi. Kumes ngaria polls na mamrek. Ngaria adel post ra internet malom tukor ngi. Di my understanding dirikal the borsel phase 2. I recommend that mas hold on your horses. So lang edora phase 2 gum. So lang elbora olbadabla. Another thing kami rubak, tiagirel national government, tiagirel direct go to state government, tek mas ngaral state are willing to do this. Ngaral state sorir mara state tirir. Mangkadamis tira state chancel tira out of the swir, especially the far flung states. Wa ayangal brilo mangyaur outside our reef. Ayge ungil whatever happened and yakal will disturb other available majority akir or bababal daw. So I think they should be given a chance. El tira direct can make a decision el base ra information la merigela mo maskid. Instead of jumping the gun, prejudice ra adam merigela so lang oitia malungil te al. Nga kami ruba ka nga bin ada entrepreneur ada showbay. Sibetamak ngora okyaranat mo si ate al sel mergid hindi ka lop kay sayang at
Ya malarubak kal Dios sa mateng al lomro saudo da magol ma diamond al mergid. Malyak al waisay. Sibeta mate Allah mergid yang ataw ng yelb drum kang bisbus. Hindi gida mudu lobes mas ngarangar al selsay ate al sa ospe emo ngirgid emo ngir adra merigel. Before jumping gun emo panic emo start mamadakt may nakabay encourage leadership rebel kasi may dungwa phase 1 approve ringil may so lang i-negotiate mas kung makita negotiation edang arsigi da bukodir ya da bestira adra a state egal 16 states rebel at te alam will directly make a decision akti daswe President Johnson Toribiong luay sangak masih Sir Kot Mr. Obama ya wera alduk masih hello welcome to America ingurgede imala Johnson ek malwase thank you for the Uyghurs sebel gulle mi rubaka Amerikana dim naka lobes sel nasyol di bilstrir no tirar Uyghurs batiang ak mongil help para Amerikel akmal confident ek masih mal betul ka wilte alla Amerikel lang maskid dimlag lo ay sigidit masih sel $250 million sel bel maskid Amerikel a payment ra Uyghurs dem le tiril kora kulu da gagid al tokol tabrol tokoy digila di madangek masih al dimlag ka Uyghurs hindi dimlag nga 250 million gidang ilaya almost $900 million sa COFA kasi da $20 million mo da pension fund del Southern ngi madirek grant mo study ra hospital aktiom das base before others jump the gun nga kamal confident mo sa Amerika la yakal kitel bulu lo maskida makitel ad at the end of the day kita mo vet those we want to bring in by may do bugital phase 1 at about phase 2 so lang ibay dangara negotiation yung other bela ko tamu negotiate kami rubak mag-negotiate mo sa lungil rigid lungil eda sayang ringi before adi da aram dala tuang le do isi ate alan maralmay tadi udah swek dia kal soal herta feeling review at hindi nga kamalom rank masih ate alang arngi do mesringil maungil leadership rebela mo tado du altang lang area ungil merigit kita tapi kena kami berubah mam saul abo dak nga di deba asel ko komso da gilgil tiang aktere gam nam sang besra gel dura asher bugul belaw ma president ma do olbi tiang namre ko ngel malgo mesringe di ako tesel toil amal ge mo madali ya se tirgal at au ulta misra bluri ang aringia talamalan mortir idru namas al wasen kagros el tetara ang kagros al desir tintia agalmente tomo wadertir toldirtir towara ngalbusirtir kagros ul das bi aklalid ma yel betom tigal ada ulta misra bluri lo sigira ablur to musubu akratir sel de bo ay gaigi de ete ultima brigel o siga te ala amo mimokl ng ok mo dia ka klawad mortir mo suin mo lak de matmukrak langarti pakor omdas mo sigida ablur bela sel boda albangar o te maklo to na giden mo mora basics mo ay kelu lela auldas ma to korakla kita mendengar was elasel rugul al dabair belaw sel ngayo ondib le gadi mululu gadi musada bibilam dire mlamot telgib el darun ko ab to time no motor wa press conference mo ari nguri di bibilang kita mul mo kala kada magaliya song ring mo suwira abu egida syukang rigi amal bi watak to ko rigi aras ramod al bulu litem le mutaklar adam le abu tulo prider al mol ayga ikan hoy titril me ulam mal ngod asyukang rigi tirga mo gulgian mete so ngaul ma ko se bodo sa dato koy maklot ko ay gagit edi do bes at korak la mal mal nga bibilia asyukang rigi
mo de do ta ki mo chegi di ti agida gul mesrengi sel al dadu ra sa gul mesra a president mamada no bogo al bigis mo sio totso gira ti al du a ko o mesgi me rubaga wase kali akser kita ada belau se sukum kali akla garu sergi ek dos pe abivira to goil el menukle le sel gul mesgi kita bay namo ga kodra procedure style le madre no bogo da mlogol wase mo president wase girim ti al toa girim ngilu merkamam ikat mo ada du leadership belau o terga kliku ngai mo mo gua adam bigel dia munggal adam bigel o sisbin ba du mal make sense mal kita waise di sa kibile dan waise sen du len mal tu ko di uksel ko klor ko presidenta wase ngakaso el bol blatak el lins el government live es meng le kului de kaltinga adam bigel mer mi wes be ko oid mal ko mo asem la oid dungal adam men regasi mga kumesingi klakakrosra atletara ada du egitar ada belas se imat ko lo se asung bakti maran mem sangkarwal imro di sa bira eto maran ma ato ala ro male ngari amakit mo da kaso edra ada du bakum da so ko se gide la ngala pai gide del mo om de li dire kala lam klat ka president wase ka apart al american ka adram bigel yuldu adram bigel sel suku mung ada du atingge da so bilang ikwa adram bigel lo sisibi agi was gakalel blal unda kim ga adram bigel ngira ul suir global o der mringira o mo bolet mako ige gidel el dika gida adbela mal ko kom se ige gid lagi mo ga ngai ige gid mo ul dia dil di tletara ando du et bigi mo ga de god iti waktu om da so agida mo lo mesingil was wegen mo ko dinga de om da so se mo ya second round girel di el ang sa gidel agreement agida rulin mo detail hindi mo podak ngertiam le ko mesingin diral ke naon kuma ko ngergi ibro ko gida mo do detail sige sel ko de ko sa tira sel kotel mringa so kom do atokora atalbi le magoera o ulda se mago do detail to ba di statrela mula la gidel mo ko lo se tra sel do se betting o se ngara mangara gel mo ni awala kim accepted Diri kal boringan negotiation. Diri kal boringi. Ulak masih. Beda bestridat abrigel ate alam ba negotiate. Tiang ko diri ka bo marak longoy sek masih. Moral me mongis po di miu. Ahal ko diri ka bo marak odoy ba. Mang segid. Number 2 Ngada to Amerik masih. A friend in need is a friend indeed. Abrigel ako lead for so many years. Tumle liberate together World War II. والمغارقيدرا افترا مغماد الميل مسكيتا كامباكت تريدر والمسيورجيد مقتل المكيتا دوك مسي غامي دبورا نيغوشيشن instead of di adabora batra ya kyuk masih dia kamna strike out sida apin ko di last apin lagi nga aulering sa sel meeting tika rogul belau ma ada olbi aglo ma president ma ambassador amerikano ma ambassador di luar si asum tumertiang amerikela dinara asylum bertir engar liul ko kontrol kringil morak mungir little detail tigal mertiang reject ti segida tigal mertiang yang model wasi tumaral magdong tudangareng at tangarang hindi ngel ambassador amerika di luar si sel reject ti aram guk na mo ko mir ka atel mil ko senegil number 2 to talk to siya babir ja abela arubukul belau maradro biakulam na reject taga rogul dolog tumla reject tial agreement by letter reject el mora presidente wase no ako adi gani gordo makko wase magit el opportunity do sao de mangara kumdas men ramat umla para na usmari asim nakaliling siya na open asim ding kumdas yung mil asim dia kan sepira leng tilal dia bilang asa ring dia ako leng sa tirigel ko adra senit mangaran mga dudu en tuk masih tiom sa ngin el alsil se president en mes ko gira klung lo takatir base tel agreement to hindi kasi kita mang ay dia negotiation asum tumlam ning wasi tiang akmulo sen sabi in me ko ngartiang negos sige kita mang ay gam tongol ko ra dia to understand the argument
Hawai di soal tuloy asel. Arubukul bela uma. Olbira rulam na reject ni minandim din na president wasi. Multira karatir open asim ng era siya madim di. Maring na ngula opportunity ku base regal plata tu. Wasi kilel siya eden morbe bulat tebleta. Ano ba siya kabe blutel guk mas state by state. Exactly. Mas siya kamil state el somiu may. Bol siya wasi Oh, di. mas siya kamil timiu top the rikla. Guk tiga. Di. Outright tebla reject ni mang. Ora, open asim nandi adan mo sila bila di mo na siya tiga dia sorry. Hindi mo dia ka bergula sovereignty regal 16 states always. Anyway, ako mas sel gel ambassador hamane dimla kal gina to budi sel wase sel gim rejector tir ang isin til may ara maganda makarang sta kal tir saya condition ala ko reject halo kukram dia immo rar til may magimo handle tir ay ka malu bitikal ngara brigen la o marta tir alal muta tanga brigen muktola til may sige da gil mora negotiation mo sa sugum home rejected tir kami mamalar tir to the tir sige askum dia kan mora banding tir mang you know, I don't know, ngaka umdasra a Trump negotiator. I see. Tiada berat Trump yang masih negotiate one-on-one with him. I see. Kau di pertama, asyabal mura, huriping masyabal mura White House, negotiate directly with them. Masih kami will chamber, akau direct secretary of commerce, wadong okle ngaka negotiate directly with other asyabal. You know. Ini black peti ringil kuk ngaka kuase. A meeting adim lakal girela ambassador ngaransi. Sige da. Nagirel ngarik kita ato doon mo mere mo wetel mo logori. To TV mo mere ken todo babilingi del mol imol bulum. Dia kan mera dolong le del loreng sirgi del kai kita kangala. Lengi orang sir elang wasi on enggak tilang ka enggak chaos. Oh ay kita ngara closed door leadership. Bisa suada chaos. Kita kira debate. Ada anding akumdas sama Amerika lang atia lo mesir gitu mau yuri gitu. Dia kalau terang ada debate. Yang ada lo. Bilang waktu kameran mau mereka le ngari ngabe bira tokon mildung asal meeting. Amerika lah mal kurang mau pay attention tis. You know, masih reject tell overall. Yang kayak gitu diliam sisi tokoy. Abul ko asit tiang model mentality ada belau. You know what I'm saying? Dito nga si kung lagi mo ngobit, simple statement, taktik mo luway siya. Biyak marang ka take a different approach for due respect to opinion daw di marangi gagitile tigel nga siya dim nakalikiro tok da opinion tir. Nagirel morse oker ambassador mo marek ek mo se mo moral di tir argue instead at nga siya tok da opinion tir before enggal ano dong okla. Mumuk na offend regal. Na offend regal na mo. Na mo sel relationship kita kasi la mo say millennial mutul tara ka buluan mo meter dong obit. Ako di mo luway say di. Adi alam la marayan. Kita mla reject. Gatto da bilas bulu Kapong hirma. Dia nga mal ngani mo to ko mal pader nga. Dia kal to ko ra ko. Betul wat yang mal di tolong le matletar omrur kita ada. Ngaria imora tokol gumes ngim na do para ab tokol omrur mal da do ra tokol ra maldi mal da do el modia ka era ule kita ada belal amal do negotiation mal di ada lardil ada nasal mada asal mal mada lardil muria da do adul momrega mudlaw do Ibrugong mo kaso sabda. Misal bol kaso sabda de ese el tingel ku kontera ardila wase tela temlau do temala dudira ngal kamal unang alabi itela alabi ma utem mara meng misal de bok mo misal de bok mo dong okla ruwa ka kara itama bitang yan asa kara side tirgam la ada do meng ese gida gumesen maral mol aruba kamral mo dibus arma asal na teko dengan niya matingay by experience kalbe esel to ko ra last el 1 year kung da umro ang 3 4 el sel show aben dia karubak but in the abar mas asal ada do
Maselwa isegi dan di guru tiak to kolen kita ada bela mal arwa ka maklo omesa arang le to koi ma asa detail emotional ma ulsel da poco do ase ngarwa ka dir mal ka se kam se betia ma asa se tiga unas mal wan masa du ase ka bo ablaim du arwa ka se tiagi ma wa pingel auto to min mol mong e bro tiagi munguk gel misal asa ali tiagi do ngole imol blai ame aruba ka ko ase oi ka bo mes mol mong sel bro om so de la waya ako dal ako meldi ma temen ma baso ako meldi matetela sel pa gigiden giri rubak ang sa ngi ma mera asal mera ruba ka masa sel bro at o ya tigingela ardi la tokora kal mai ka etamas mung seguida mul balen sa mo ka tangi ela ko mese su mo de busa rubak itiang ali den mola ang ralia rubak ra ablu kam dengan ngayon di sino namas mal girel blatak la ang ralia rubak iselo prida rubak ablu mo prida gel kabli igir telo mesling elal ngab esel expert ras sugang le no rubak e bungui malo mesa gel record ya grandfather ria ala anu del historian imuna tukul ko mesingi makalbang pengil wase tiang kire leker len ngamal mo asarung ko la imo agay su ko mesingi ko tela bot kidi le mengira ruba itira mal masang wase tengara ke tengara wase strip tengah iga te enda abel mol di ma da du la ngoli mengkarna dil ko pila adia kal gire mo du len ka gire tem pasado adia ko tergi mo imbal brilos mata beska ter ko tung ti mai gal mo do le ko igel mlamo tom lisil le ulung plato tren de ka ada du gire la tial klam tel abi masau rabita mabita makan disun arangal ka ngaria arangal ko merod al tak ngal iga buang rat treatment mo tin maguk ngal ka tara abi ko tel bi mo ngerum mo ngel abi rai ka ko tel meringal meng imurato ko mesring mo sitiang bral gire ngel ngaria experience nga ra Bibilek Michael igal bok sis bringi mo tegi mang nama bader nga mak malam daso se tial dibra bugul bela bran mera se elol bidu miskin abui kum dasit tia igi dak malo ngito se bolo sa drengi ra adru lira klobak ra blura syugang al mol mutra kablement elang magrang ya a hamlet chip kam mesa kayo for hamlet chip arbor nulalla imsu kaudo itirgel ku nine number 2 mo number 9 number 10 adia ka lo sub de ti mau do ma te ka di mal di paket igal blue belaw na mo aise ikadam mal mol mrengi girel na mubdas lu artikel ru bakal mokli bas o mubdas ya le narmeng sa mal ba mo ha was lemal di mo masao da to bora kitel kar tiak man na mo mri na mo elementary school bakmo kitel kar adi kal seb elak klobak tekerni ya tagora la tutelalla maudud mayosam mol busarat meng berihin dia ka aklisi aruba ke tiba ka almain dia ka meng gire lo mesring al sukum dia ke tukuk mo sadara tagora kitel kar ko mes mal na off Tita question na lagi, kami tiro wa mal expert tra tagora syugang el al tokor gida bagir ada namo stat ngara maron society rebora itu tenamo stat tel melusa will tir ma direct ngari adal di ma ade lucia ko singa ak madak morge ngari bebel til adra ka premen tek masya maden dia ka state funeral ya question nak mase aya kada magarang ya syugang which one about the follow dia kada ko offender a family sige kita a challenge ado mesringi Ako das men also kuma kada familia targeta was dia kalboni itiang mate kada tirkli ngara makul kada ma mate kita was ang atika do swel ang ngul do swem si problem kita mo ura mungara engya abel was yang ak mate bagarang engya to was mambola waisi also maria was akmo mate
andiak makakana igagid mangarang igagid aral. Yang ram ka chances sen ma. Di sum dulu ase. Kami mo mengudra do dengan ka morsia ka wait a minute. Wait. Kadi ka mo dictate ta mo. Hindi gumda suat ko rasyo ka mal blagtak. Nga ka malomra si tiagi meeting arumul bela ul mangarngi. Adi ka legal to ra ka parliament madrak mangaram mangaram. Igagid to ko da ba. Tumakraya. Arubukul bela dia organize among themselves. Masyukang argida agid lukti adra Uludong oklo omesertir. Amla lawal kora tuming wal kora amla prid. Mudia kar mal kotokora na mo dibusra. Itina mo taiga agid le klibela argida maklibela amasadra illegal drugs. You know, awul mo ko aksimban ng mono prid. Sel mlangin meeting na idris ba. Ra madalil belaw. So, tetribul siya singa rubul belaw a democratic system. So I say. You know? Similar to ko. Exactly. A clash of the modernity and the tradition. Engkar claim nak mo mangkar matarong nak mo preno maditiging and then continue on. Say abul gulo se. E omoger tigan kanel bigor rogut tin toward the democracy. Mendaligat tin issue di kalgini likora meligra teblem dare. Lekat mo kiltrina mara. Kita suara freedom. Ako mese, ako ti observation lagi de. Kadokora, of course, because namo involved pa atara Allah ringi. But tebon mo ra client tik mo se molus mga record. Yala nga kamam atara nga ram na rulia bugor kamam. Base 1950 il si Harry Uehara. Oo, magi ospesegi de belu sagir roguir klova ka mga aduy. Yala se mali omenek se kita nangua quotation na huriping Around $100,000 to print out 50 copies. Mang say already ngirma. El ako mes tigda ko ka maldi, lago mes na direct el tiga lang generation matanamor say. Nga ka direct namo sa tagmulo sa will rangak. Leng girel bloktak le mesel omora, leng gukya kalkla, ngari akla kawadra. Aka family, o ledra George ma bibira adel. Dia ka, mo ise. Mal mora pa biyer mal aba dia ka problem. Ako mdaso el alsil sing ngara ba biyer. Lenga kam la mora museum mak ngaringia baburan mo udel volume 1 volume 2 mabukura ka siugang ay katrin mal oy hindi ka libolo sa datang aklen hindi ng OT Sil Foundation at tial klibela orgiden simple na tira karing mo ko dia ka Itigan mulu siya sa mga siugang hindi kita suada ng ulmet chance ngil ko na moringa tigeng dra al selmo makpuna di mulmorisel ang club gul. It's an interesting subject. Experience na kailang mal na oblogtak latara mal kilo swala was. Arangal kang rado ulisel kamal. Ngare bi arangal di mel take over. Barbagyo ruba. Ngal gudi mai kam take over mai kam ko dire ko mo mong le ngai ri. Nakwa se kita mengel was arangal kamay ababu almek la imoli. Mal dia kasi sel. Hindi sel ko so arangal ka ko na sisi na mo to ka udit. Igam sibel mol harap lals mai kan. Ngani ngel masir kaul ng irol mertia. Ngale masram lagyo. Ngadala. Oo. Kada irol mertia ko ay kol ulta mondar ko meruba ka muruk-muro siya ito meruba. Ngar eliwe ito men murder der ko mi. Waise. Mamruba ka suko mong angal ka mahal. Please, hindi ka ngar elem. Waise. Ngar elam at sumong kadam amal tob dara subda. E kariya mo subda ngakam subda. Masum ngakam subda. E agenda is mine. Hindi ka mo sa ardila masa na mo subda. Ngaktal mo kadam na maybe new improved, I don't know. Ding kinel luok lang kadira malomar, ang kinel luok lang. Ba't musubor ngim sel guk poltemir. Hindi ka nabagisin mo kay titakangan. Yung ngarababi. Ngarababi. Malot kia, sinsirang ka na Xavier tela Francis Hazel. Nge tara alimos kra culture of Micronesia. E multiple omlus. Nge multiple omlus mo siya kamiul adra Micronesia. Malomes kamiul. Kamiul lang ako rat tablo train ang rat imol track. Le tradition kami malam sisi di malso miwa. A democracy mamaran tiling nga do ma ate allo bangel. Mokom trial
الميكس قال تبلوج سيستم دي اس يو دو ات كون بريبير pay a price ما Smoke grass. mo price ya ko nga price on pay ital pay a price gir elang Di nga ako sa limura kabelmenter gid. Like muy waigal information mga ral ko miranga. Self tial tora PPUC di ra mon break. Tiya bay lora la tu en mga motakar gid. Ngaria bebira ala alkan mi gungoy ang betoka tokoy dia kanol tirak la PPUC la sils. Tiya kanol tirak la alukla. Tumiyo din ma olbira lula mga titertir. Isela long titertir ako mdasong soal gol mo pension plan. Kasi mga tingya di maraan mo madralasta. Hindi ka atay agree argument ka mga otoridad ulisbek ikita meet halfway. Kung sa to ka PPUC di ka atara time meet halfway somewhere. Kada na wa solar mail mga ranmail ya individual household afman bring lak lang arti. Ya kung nasa sigiril ngira ako ni tada government so kabom dong okle me sa tial suma se ko meseringi tara means ra brain drainer belaw. Dil sugum subo bala mo tabdil was ingiril nga dori 2,000-3,000 dala income ra. One household. Tila after albornya blirir. Dia kata kora oriol girel sedi oriol girel tirigas ang other all to write at adra PPUC right at adra executive right ako netta di maran mo kosos mga investigation say tira kada bora to kora finance all bi rakno di mga titel government ra arwa crypto ma ay garo gul lo sa government elanga tigel girin mga tit along tit all bi rakno for example to mga tit ra public auditor nga girin mga tit mga tit ra special prosecutor nga girin mga tit ay gang araw la mga lelom what is going on ra bulwa da rogi nakatukok mo ra imura tol komisyoning mala deteriorate ra community gide kumitela ruba kan mura point katukor amla mo hanggang on mo ko imol tukor nga karang mo sila nga telo si ara luk sil nga ramo ng gel di marara mga la rais di mal turwase al tela wala alo makalaram nay namodi ako luya dulu ila ko tigil wase kita mal save am diri ila ko mesra adra bela tamal di ulangeng ergide katangwa habit lehim first of all tial night market tam Friday night nga habit lehim Sirabol President Republic Asurang, hindi dim la by order hindi mo cure mo Saturday night because yung atras ba to. Impose el clamor ni kaum mga ya comienza con mente de calgirel wise. Tiam no regalo limbik ya information ng mga kasi. Mne close sa bara amayong na Saturday. Mundi kasi logs pe ngil nga training. Misal sistem ra government dulwasing kada hindi kal sabi edel stop at ko because of gender and race mga tiyak hindi kal applicable merbela at this time just because adra ngora ringi against the leader ni gider rogam agire de longel ka something must be wrong gider ra government merbela kada mo maringil mol mutel betlehem ngul morarin rak Saturday night المول ما قادرين مرة باركينغات تتيال قادرين مول أي كان أدرى بدي كلا غانيا تقول سي عندي على مكيت عندي مرة appearance of impropriety you know kukla kadil kau marang alegem nama ore molo ike mo karang aleng tiap lu dia pek pedingira kan ya kumda so community belah mana mo migo ai ditil ang araw dudi ditil you know ay kan ngaraw disur giral sana kam namo simbara a sistem el según india ka connection ra india ka harus in ra for the 15 years ago tam ne ko na statement si tigam na helicopter mo si maybe tidil ngari maybe indil ngari ako di dulil wa seleng bader nga kara ay ka gidel to ko il dosa der ngiro si
Ay ganti agora conflict of interest, at ay ganti agora aguk makitrawes, ada bilang sing makitrawes. Ikaw din na maungir, tir kaya di kalau I don't know. Kami wa sige nga malo mesengil. Malo magpitang aro kulto ko analysis. Hindi ako, sa nga talaga ako, mas nga atyal. Tukura Miguel saying conflict of interest. Mga nepotism, tukura, klauada, sa katuspea, klauada rigid, sige mula, mga kapilmente masyora, mabibi rigid. Tiyalo saying kakrosok, tukura, mal, ako meseng manamoklo. Tiyalo meseng mabibi rigid, il adro olbi ako lao, adro ala. El aktir ka nomba ng elwas, ngari ang obisa attorney general practice alla. Ti asel ma aktirek luase. Leg akmo to sing aring ardi ram digil ngarsel mai mo ngal belaw na uli law firm tir mot mag edir ka ngarsel. Ma ngagil mo special prosecutor ngari ka isir ngi mak olek tiang bukti to ko re suka 125,000. Weekend namo gire del usia lain ra ada sugum kemraul ada business maiga igang era kamen ela ko mesigin diga segid gam tegid mo goring sera makam no segid asbadong manno masarmo matya igal maklo igara ada taiwan mlay mga sa tel close to ma igamak mayat yang magral to ko era ta ko din mo goring makuse na ay selen andal bay se ngai sel to ko na bigel ako bes bebera blo ado sa maraw di mangal mo maraw era bula di mangal mo bul kaya kita siya singal bela nasis kaya sen mal it's a mal dingi ma do mesa el tabdura al mol de di do ali tiamol mo al mol inga subiran mol dia era beltida el tirang mo era chani boy si kamu ti oli se metia con ti tingela bela rogil mal student ra history makmal munguyuwaigal history ra frontier days ram rigel igel Wild West rigel nora frontier nora gagidele Arizona magagidele California igel small town has the same fashion tial belaw lengel mayor sel town a brothering a sheriff ya olela meredrabang biila ako meredrang mar adel tigel me di complain Telar bonia club boys traveling la blue mare saloons. Tianga kami rubah kat nam tigringi. It's a humanity problem. Like you say, first take care of them, take care of family kamu. It's a humanity. Jangan sebab me brother, tebal ada me tigal telo ada armos, imornya brother kau urmos imong dia mo dengali. Oiti brother kamu rosengel imong. It's a humanity thing. The only solution the expose ringi. Ulo ko sa media, expose sa orang Miguel. Sunshine is the best disinfectant. Ay kalau mo kata baiging, sunshine. Mung kasi mo to da borora buay mal to da rasil mal el mada baiging. Kung expose tilo mo loringat. Expose o to the event adra bulu asel wala senkyo. Itek mo sa ginaw madenge history kami. Magim. Huripin o boring malway siya. Ang ada kongres nga imno na conference o taklang magima conference. Ay ibang patrol ala o igual na asa lig mo. Momrega kasi kami do mesa province nga makakakla mo. Ang klela Sultan Kudireta tial province. Ay ibang o leng masarong kuring ileng ada kongres. Yung ngaligela governor, yung ngaligela dila mayor. Yung kasi masih aktif, masih 15% ada Muslim, 85% del Katolik. Itu di sektor ngamak mengarau urumas. Pemisah ikan, enggak ya bisnis ringi di merula, o merula lagi lah babi merau se. Merula basal, el hospital meralo o tritra bakwas om tel berumah se, nggak kemarin lagi orur teringi mak. Ya kita. Ngaringi sel famous case sila Mangin Nanao. Tukora direct kalwaise engal ada ngaria army ringi. Tukora senra journalist tel morsel mo interviewtir. Tersenar soldado mo di mo the trigel journalist. And to this day, hindi kalbornya prosecution ngel a. Imortiram lo ko bus ngel kal brother tir. Dige fall guy. Tigel bebira dil mle sharap. Why it's a humanity issue. Lagi da di all Seltoram Rigel always take care of your own kind mang
bring it again. Continue the expose sa media. Ana di nga ko umdas luwas sila da podi liakla. Ma imura tokol diri protector gida gay gida tokol doru. Ang soldado American me protector gida mo kera lahen. Kita ul mengartiar soldado American dia kalau ngartiar protector sina me. The protector gida mo kera lahen. Dia dia kalau darutun mo Ibela orang kita boleh ngani diskut rubak yang mortira bambu. Elan dia ketemu rakor. Baiknya ke bebra ngira la government tirgal adan tolo kortir tirgal lo permata rogo o dar sabia. Ai morir mor bebu di tegi del biblia le. Dongul ringi rogo ya wase. Agi mortira katia lo tirak la. Ngwai se ketemu di tira sales. Di tira giril madangel wase tetilgibli le akra rogo il ada bela. Rogo ada dia kangal gerek pudel mangal gek el sel. Kerding el giro gule tomatat. Gukta anda kadi el tedo bergito presidente tir malu beto senator tir ya tedo el dia. Anor blan impo el liar bebula tem el morgito rogo imo. Al sum dia do tir lo ya gata ito tir ngwa la do ngul. Aktik mulu aise ya. Amla betul ya. Ngwa ise la atay ma dir ngari mang. Hale krutu meskate mem mosado. Okay. Subject raw. I'll give you 5 more minutes. So kalmutel nga ka message ka gidele Facebook mal surprise mase agar belawa ana mo complain na igal jet el suebo ka. Mang direct na mo front page sa tiya belawa mase ngari adal na mo complain. Akmal wasing mal di ora perception na raat. Nga tuming so karong siyas ko gira Miguel majalan etiga defender gid mang self presence tir a deterrence ra aligid am le victim ra World War II mang tuming bay sogal mestri ra soldado ngartiang ma dilir al may tiga gid gumesa tir nga obis ra di nga ra malal ma gumesa aureo ra soldado le tra cheka deptra nga mala al magal ra Brazilian ba understanding sel nga mala ala part ra compact el wolo sparing itala nga yaw do mara ko state hindi tala mo sparing mo joint use mang tumi kita manangal tangat we don't pay a penny in defense but tokol bulura bul ada spend up to 10 15 20 25% ra budget tiril defense ang Israel kami kir Israel ngirmang may dal nga ra 40% and 30% a budget na mal di mo defense that they all surrounded by enemies are Jews. Mang akmo sir may other bela please sila ka bumadak taga agal jet el suwebo kay nga di memrael. Di ka di nga training 25th of albul adi klugo can stop. Di akora triple concern or other mal complain mas ay kang gor madi temporary by osong lo do mes nga smero do mes F-35 Remurtra, 800, 900 miles an hour. Ling, at the end of the day, gida diya ka pay imol sensra a defense gid. Ablul ada hotel kengal bulu. Ada adal sorin invader gida skum to mesel telewa asmet. Asmereda al simra, diya ka adal defender ngi. Gorong gele irubakal ma armel mal kal malotura bub. O single bilis. Alut telmet tam na red armel mal ka. Ek mas magarak mas rubak ngaram ka. Di mla ka mo is ngal bilis na ulang. Tam na or armel mal ka. We need always defense no matter how you look at it. Mang kwadi sigida ko si sure lightning nga kami rubak. Actually disappointed ako madamo antay ay gale exercise rasol daw. Hindi akong kita, takot na mla ko ngayon. Hindi atyasal di kaldo ulit rin maula, ulit na mla ko ngayon. Hindi ko mda singkong kira ng molo kasi, selba marula ulit rin. Ako mda tiyal bilo ng ariar-adan. Kung tiyal pagi sa tutara manday, kasi ariar, tuwa na dalbangiran, maas may kada, pasolil aksident araran. Simple, nga mga patong diya super wasi. Mga tuwa yung alma maul, mara, masih Miguel macam atam dia sudah later afternoon hindi mlastat mo. Saya wa eling man berbeda mano marario direk rumah. Na makita kung kaya Miguel tokol dia saur ngi
of course adam gekrel belum tinggal sudah karngun baik kan melanggar makmat tentunya gukir adam bikin memdengar was mau pun spektra pun argemam tidak aklar argemam aku masih ngeliat orang karsen aku tori masih hati-hati amaran dikira aku ada mau berapa belum bikin rumah saya gel alam bikin isket kalau ngas kau kira belum itu tiang bakal turun rumah bahasa eran ya belum ya saya kira aku masih tema dia ketemu tu dia subuh afternoon Sebenarnya artikel tilor kasi kuha mo ana amir belar a certain date. Hindi kita am labes. Lagi mo to rerun another ad. This is tilor news last month, you know. Anyway, hopefully dia ka bodam dak tangrang. Kau mau tiap tu siapa kau mister lu orang orang besar lu swimmer era. Ya amal ada bola lightning ada bola yang sang Tial budget al mangi mal malom rangal was namo 152 million mal girel mo all el morar ada bulu at mo matagay e mo todo do swil girel kida tial idea democracy au ulum dia su edel dia su edel rogul di tu madan tela el momru lalla ma ul kadam liter ada mo dir ada mo abngelos mi tera ada tatam ko bulu Altang dia ka ranin mai ka dinger lemlo ay stilo sengaratiang mau do sulit ikaw do dir araw kan so power saya ulum betul ada misa ikal betul belum ada yang sekitar adang masar obis mom terka rarat mana lam litir ngarian lam tiada mom ngai mungkin malu litir ikal ilmo berulan la merasa mal dia kan begitu ngau do sulit rarat moral smada ikal betul ay 121 pesos lela papier ikal meringal lela sa hindi mungil elang niya time ela July ma August ma September mem ngam mo ay sa mga imoto ba spend that time lo ay so section terang mun morang betela lo morang lobis lisel do meseng ngam beto ngam namura am to iligel bes luldas elo muktub obis mo mamrulang ra na besel ngara ultong ta buhay mo maoy kita gil amo o willo mese mukimali mak me kadamo mesa budget el kukti bo to da do mo ra igel el obis el platak ngari angra loro mga ko mese ngi kita dito mlangar obya ko la na staff obya ko la ay gambo de ko wasitiang agel kat magil el ali kidum la mo mereda complementary git ngaramo ngi katam le dalam digem toldur git ti la kat na mo mereda complementary git gido to ti tel mi mo complement mora maral teteler dia ngaka kita mal gora mo toy nera ngaka el al sande kami rupa kami soal mo gora o tia au de suira ad mil gorma argalbus ngarinya imol galbus luldur klepa bilngel meranga el masadra treta el ngari rabli la galbus man soal dito uli mangway kel mo koy Tadi ti marung ralo niya agilil mo kergikleng masya ako truuleng wala ko ram niya ara adrula ba kalira nga ara ngergin mo maru beto se dirit the friends are tir imetiga makitel garra sil mangal tel babil meraga wase mun termelela imol kalau kau mati lagi mertia rogul di adrakar. Tadi adrakar marul kawat marul mekawat ad membek patengil atleman. Mun dia kalau semela imol adal kau spera telel lo sisbakar. Ya kami di mesmeri terbila kan usah rogis. Imstoba itabori kama imstoba akalam lola barat mamen meng masih. Sel bolo ay say aku otir ka imol insertiang. Tumamru do terbila kalau busi emission mo rabdu. Leng ane aklangar bis kamamara akadakadila kadangara rehabilitation center. Kadangar tiang erbulis omkoror gid dia kalau ngurusir gid. Bakora di otobdi telen soka adal lo mesra kalau busil ingara rehab el met tuwa bada.
Len sum to ay sem ti dia ka ada kut makiltri de jak. E sel top de to repeaters. Al sum tangar siya makitni sel top de retaliate el mutul mel mon mo dia kapal kula ka busni. Mo di se di bokal busra bek tuge. Se di to mal tal mal anytime. Ma konitra a Minister of Justice ma letsi ay geleng al sum ang tingi tirgal galbus dia ka ada remeng se matamam mera media. Ya kung tasang club gul do mes ngileng. O mas tirgal guk adra kara guk tar subject ay ke section. Di tirgal ngasel guk let's say tangarsel ngaringa maklo mal til mal. Sil bodol song bertir ay guess the repeat til mal. Di dilo ngalir malu tom le pulis tom le ngaran. Ngora tar subject so aduli lang bang ako maral wasero gul ada ngaringa ate lira al-mutul mawngil. Second chance ay important. Yung maral wasya bla pulis sa diang algirel malamal raklangara das tama das talat because it tilmiliat talamal. Gawin nga niya standard ra human rights. Lekiyaring itirgay. Wila ben jortir, wila anmir, wila kalir, wila iway, wila you know, ay ka basic leklangar ra bekul das tama talat. Siya sum tungul mo personal ra warden. Emlam tumalak lang ara safety mas justice ra blue belo. I just want to bring that out lang. Gineder gut maklil mo dia kalau ise. Ya gab all min bring it up lo ase. Emlam uta trum erun meliol ra blay loy terang esar. Dia kangaral mo ni dia audas ul girel mo. Dice ya ko kleit ni ausrange kudo sile korgaw mananga. Alas tigem we have like 3 more minutes to go. Ya ka madital digdep ngaka ulmes news se loko ngaringi Community Reinvestment Act, teorik maset yang lang resolution or something in the Murtra Olbil. Se mlaringa la aram rigel blestatin 1977, purpose ringiyak mase as gumabang o laba di sira deposit ra adra blue. Engirel proactively mabibira rigel el moragel hotel rigel disadvantage la community biarang do mar Espanyol rigel mla rundown el blue girel bibira do da morsel rehabilitara. Agel le maori regal blue. Mang girel del telgib el push regal bang. Les kung hindi ka tapos sa tiri, ito mo complacent. Tapos tuwa din mo kung continue tel para sa gamiyon makit. O di marota lasan. Mang se malungil udas, makmal kudos to the other olbil. Hopefully sen ngaringin lara federal government, hindi kal makita al borngil lara belaw. Nabol tablol la mal mongir gida other belaw. I'm sorry. Dia nga kamo ay galbasura ko malungil makmal daso sing ginan marula. Obvisa government mumra legal public facilities take care especially galbasyon aklole ako mesra aerial photos sele long island ay galbasyora sel ay trail kontra barebo anu ngam mesingin ko teatara bablo akmal mawilo mesingin sige ngam magdubur sila bekul sils ako mesang malungil facility in Maltmarungo ko tigil ada klogor rablo ada especially barebo rablo Pacific am natibil wase segi da motara abasyo rablo klogor mang malungil makose wil da molmol motmok idiregel de tren argaleket murse kidra barebo le amira barebo asbedel oy ndakal san malikuara kam asbedel mongirngi pagdu kulin mo special tirgi do wayar ada nauru atogora umidel de ma tugora barebon matugora playback mal drega kita mal gutmok may ayaki of course Sel 3 on 3 na basketball. O ma basketball mga kamal marunong kulong ay sa kamiw mablo bela da model wase ngaringi ang legela ali ni fiur nga no akol ma silver playback ibat ko tek playback ko sila asem edel o Sama del madre. Ya, kung man sa urogo, siya yakuk mlegora. Agaw si sa akre la alitasil, siya kumdas agumran wasega. Katagay oltaw de Swede nga rin ang motokoy, makukta ka ng motokoy, hindi. At elem ng arbela, oltaw de Swede, malklo. Bori nga so amal mong emdung. Kumol mo smera la komdung. E plus iti alblay, asabel, acceptor ka umog ng 1 mil sa mal medyoner ka, ma'am. Aging mal open na simple for all of the cases. Saya kasi akre al Sunday ako man sulang man next week. Ya aklang tanga tele ko ni Rogo.